آداب خبر وستار سان وادی مز خاندر سیزن آز کل چاوس پہ یمن کہین تمن تہ خاندر کشیر ہندین خاندرن متعلق کیا کرو بیان اتہ وہاں بخار تلا جوابی خاندرس پہ 57 سنین ہند وازوان تو وازوانس مز نو آوشکار اس کر تمس باسان سوری تام جام بیکار پروس یہ کلین یہ کھلک رست یہس ترک ترامین پہ ماز وال ٹو وال چست گوبر مالس کور مالس آسان خاندرس مز گۄڈنِچ پارِ شٲنی کہ بہ گوٚژھ نشٲنی تراو خاندرس پہ حالت ہرگاہ یژی روز ان قریب آسہِ مہارازس گیٹس اژوُنے رست یا گۄشتاب یا تو چندس مز نتہٕ دستارس تل یوان تھاونہٕ سۭتی آسن ونوٕنۍ ہُرۍ تہِ ییٚمہِ آیہِ یوان تراونہٕ اور آو مہاراز رست ترٛووُس چندسٕے پھندسٕے منٛزٕے کوٚرُن کار یار دوس وۄنۍ روٗزتو اندسٕے مہاراز لال گوٚو نٲری نار آل کشمیر انہر ایسوسیشنک ترجمانن پننس بیانس مز وونمت کہ لوک کران خاندرن پہ تی یہ نہ شوبانی نتیجہ اس ون تھوک تہ چھکانی غرض سیود سادہ کرتو خاندر نت اس گوڑے وونمت کہ سون ایولیوشن واندر